Pozdrav! Evo još jedna epizoda, još jedan tutorial. U ovom ćemo raditi nizove i matrice. To je često se to ljudima zna zakomplicirati i često im to zna biti problem. Pa ću pokušati biti što jasniji sada. Uglavnom, zašto koristimo nizove, matrice i što toga uopće? Pa evo, ne moramo koristiti nizove i matrice uopće nije potrebno. Možemo jednostavno definirati ovako jedno 50 ovih varijabli običnih i onda ćemo imati praktički isto što i matrica. Imat ćemo, evo u ovom slučaju 5 varijabli koje mogu sadržavati neku vrijednost. I onda ako ih želimo ispisivati idemo jednu po jednu, a ako ih želimo učitavati isto tako idemo jednu po jednu. Ništa posebno, jel da? No, zašto bi iko radio ovoliko posla ako može sve skratiti u jednostavan niz, u jednostavno 5 različitih varijabli na jedno ime koje se onda može kao A1, A2, A3 na taj način može pozvati ta varijabla. Recimo da želimo napraviti nekakav niz koji ima u sebi recimo 10 ovih članova. Recimo nazvat ćemo taj niz ovako. Što nama to sad znači? Napravili smo niz koji ima 10 članova i sada možemo s njim nešto raditi. Polja u tom nizu, te varijable, počinju od 0, ne od 1 i završavaju na 9, ne na 10. Dakle, imamo, da bi pozvali neko mjesto u tom nizu, trebamo napisati niz i onda ove, kako se zovu, uglate zagrade i unutar tih uglatih zagrada neki broj koji je unutar tih granica koje unutar te veličine niza, odnosno između 0 i najvećeg mogućeg koji niz podržava. Recimo, naš niz podržava 10 različitih polja i želimo, recimo, 5. polje, onda trebamo koristiti 5 minus 1. Zašto minus 1? Taj minus 1 je jako bitan. Zato što počinjemo od 0. Ako naš niz ima brojeve 3, 1, 4, 1, 5. Ovako nešto. Ne znam to 10, mislim da je to 11. Uglavnom, ako želimo peti član tog niza, to će biti 1, 2, 3, 4, peti član. Ovo nam je peti član. Da bi došli do tog petog člana, mi moramo upisati neki broj ovdje. Kako počinjemo brojati od 0, evo ako zapišem dolje ispod toga, vidimo da je to 4, ne 5. Dakle, moramo napisati onaj član koji želimo, minus 1. I ako sad napišem do kraja, vidimo da to ima 10 članova, ali da završava na 9, a počinje na 0. To je ono što sam htio reći sa time da počinje s 0, završava na dužinu niza minus 1. Dakle, ako želimo nešto, trebamo onaj član koji želimo, minus 1. U redu. To smo objasnili. Sad, kako mi možemo išta raditi sa tim nizom? Pa recimo možemo učitavati brojeve u taj niz. Recimo, da bi učitali broj, trebamo napisat ću ovo samo da se razumijemo ovdje. Dakle, napišemo ovako nešto. Niz. I sada u koji želimo upisati neki broj. Recimo da želimo upisati u prvi, dakle 1 minus 1, 0. Želimo u nulti član niza, nulto polje, upisati neki broj. Svejedno moramo napisati ovaj znak. Da se razumijemo, ponekad ovo nije potrebno. To ovisi stvarno o compileru, nije do mene da ne znam zašto, nego jednostavno ponekad se mora, ponekad ne. Tako da ako ste napisali ovo, a ne radi, pokušajte ovo izbrisati, možda proradi odjednom.
U svakom slučaju ja savjetujem da ovo svaki put pišete, ovaj end znak, svaki put pišete kad koristite scanf, neovisno o tome je li niz ili obična varijabla. Dakle, mi sad u ovom ovdje upisujemo u nulti član tog niza. Super, imamo neku vrijednost. Nego, ako mi želimo učitati u cijeli niz, tu nam dolazi ona for petlja iz prošlog tutoriala, iz prošlog videa. Dakle, for petlja će proći brojeve od neke granice do neke granice. U ovom slučaju, u ovoj tu petlji, će proći od 0 do 10. Odnosno od 0 do 9, jer 9 je zadnji koji će proći, 10 neće. Da vidimo što će se zapravo dogoditi. Mi sad želimo ovdje napraviti da se upisuje u varijablu, u niz. U koji ćemo element mi staviti onda taj broj? Dakle, stavljamo u niz i u neki element. Trebamo staviti u element brojač. Dakle, na mjestu brojač, dakle na mjestu i, će se upisati taj broj koji mi smo utipkali u program. Samo da se može program compilat ću ovdje napisati pa ću kasnije objasniti točno što se tu događa, ako nije previše komplicirano za shvatiti. Ajmo. Ovako. I sad možemo upisati 10 brojeva. Ja ću upisati 0, 1, 2, 3. Ovo. I sad smo napravili polje koje sadržava te brojeve. Vidimo ovdje da se to polje i ispisalo zbog ove druge petlje. U redu. Da sad objasnimo točno što se dogodilo. Slovo ovo i, ova varijabla i, je samo brojač. I sad mi želimo da ona iterira od 0 do 10. Ide 0, 1, 2, 3, 9, završi niz. Završi petlju, pardon. I onda želimo da ta varijabla nam označava koji element mi želimo zapravo upisati. Ovo je jako bitno da se shvati, zato toliko to naglašavam. Dakle, bitno nam je da je to iti element, a ne prvi element, drugi element. Jer onda ćemo samo upisivati u prvi element, odnosno drugi element. Želimo iti element, onaj koji se mijenja, odnosno u brojač. Na taj način će se ovaj komad koda koristiti kao učitavanje niza, što smo ovdje označili sa komentarom. Odlično. Nego sada želimo recimo ispisati taj niz. Što ćemo napraviti? Pa napravit ćemo isto kao da ispisujemo normalnu varijablu, dakle stavit ćemo %d ili %3d, kao što sam stavio malo prije, čisto da imamo ovaj razmak, jeli? Ovo tu. I onda ćemo napraviti niz, i onda vitičaste zagrade, i onda i to mjesto. Opet naglašavam i to, ne treće, ne prvo, nego i to. Ona varijabla koja se mijenja, koja se povećava, pardon. Sad, što mi možemo zapravo sa tim nizom? Pa, niz je isto varijabla. Možemo mijenjati taj niz. Recimo, možemo u ovoj, recimo napraviti da se svaki član tog niza koji upisujemo, recimo poveća za, ne znam, da se pomnoži sam sa sobom, nešto tako. Ako ovi matematički operatori nisu jasni, u prošlom videu sam stavio u description jedan file koji ima neke osnovne matematičke operatore i objašnjava što znači. Recimo želimo da se množi sam sa sobom. I ako ga mi sad ispišemo, mi ćemo vidjeti da se, evo sad ću u biti pokrenuti program, samo da objasnim točno što se događa. Dakle, želimo sada napraviti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vidimo da se svaki pomnožuje sam sa sobom. Ovo je praktički niz množenja, tablica množenja. To je super. Dakle, mi možemo računati sa tim nizovima kao da su varijable, kao da je obična to varijabla, taj iti element, taj prvi element, drugi element. Ne moramo to držati kao neki apstraktni niz, nego možemo svaki element pogledati što je u njemu, možemo ga promijeniti, možemo što god hoćemo s njim praktički. Za to su nizovi jako korisni, za držanje jako puno
elemente nečega koji bi trebali biti podvrgnuti istom mijenjanju. Sad što to znači? To znači da ako imam jedan niz koji ima 10 elemenata i želim da svaki imam 10 elemenata, imam 10 varijabli. Želim da svaka varijabla bude podvrgnuta istom nekakvom procesu. Želim da svaka varijabla se množi sama sa sobom. Puno lakše će mi biti ako imam jedan niz od 10 elemenata i samo napravim for petlju koja će onda proći kroz sve elemente. Puno mi je to lakše nego raditi zapravo 10 varijable. Zato ćemo ovdje ćemo lijepo staviti komentar, ne tako, jer to nema smisla. Nema smisla da radimo 10 različitih, kako se zove, scanf-ova, printf-ova i množenja i čega sve ne, kad imamo 50 varijabli. Jednostavno nema smisla. U redu. Sad kad znamo nizove, malo ćemo skočiti u malo zanimljivije vode, malo zeznutije vode. Skočit ćemo u matrice. Matrice su u biti nizovi nizova. Odnosno, sad ću pokazati kako napraviti jednu matricu. Matrica, napisat ćemo. Dakle, normalno bi niz napisali nešto tipa ovo. To je niz koji ima 5 elemenata, jel da? Ako mi napravimo još ovo, ne daj Bože, nego ovo, mi sad imamo jedan niz koji ima 5 različitih nizova u sebi, koji imaju 5 elemenata. Dakle, niz nizova. To je matrica. Tako funkcioniraju matrice. Ako ste poznati s matricama u matematici, bit će vam jasno što ovo radi. Ok, nego sada nekome bi moglo tu biti malo sumnjivo. Pa što mi zapravo možemo sa tom matricom, ako je to niz nizova? Što nije to jako apstraktno, što nije to jako komplicirano? Pa i nije baš. Da budemo skroz iskreni. Dakle, uzet ćemo opet ovo tuču od fora, od niza običnog. I to ću pastat ovdje, copy paste. Promijenit ću ovo da bude 5, zato što nam matrica ima 5 redova. Dakle, ovo prvo označava koliko redova ima, a ovo drugo, ova druga, označava koliko stupaca ima. To ćemo napisati kao matrica redovi stupci, da je jasno, čisto da se razumijemo da je to. U redu, dakle, ovo će proći kroz svih 5 redova. Ali svaki red je jedan niz. Pa kako onda možemo išta raditi sa svakim redom koji je jedan niz? Pa možemo ovo unutar te for petlje izbrisati i možemo napraviti novu for petlju koja će početi sa j. Moramo imati drugu nekakvu varijablu, j, koja će onda prolaziti kroz sve stupce. To je, u glavi može izgledati kao složen proces, ali zapravo je prilično jednostavno, jer samo smo stavili jedno u drugo i napravili da se ponavlja. Dakle, napisat ćemo do kraja što bi to bilo. To je nešto ovako. Odlično. Što mi sad to imamo? Imamo jednu petlju, ovo ovdje, ovu vanjsku, koja će proći kroz sve redove. Imamo ovu unutarnju, koja će onda proći kroz sve stupce. Što znači da mi možemo napraviti nešto tipa, samo tren, matrica, i onda staviti it red i jt stupac. I moramo naravno ne zaboraviti ovaj end znak. Dakle, ja se nadam da je to jasno, ali ja ću pokušati još jednom malo objasniti da vidite kako to zapravo funkcionira. Dakle, u prvoj for petlji i će biti 0, što znači da ćemo pozvati matrica nulti red. Tako. I onda će u ovoj unutarnjoj for petlji gdje je j jednak 0 biti ovo. Dalje ćemo imati ova vanjska je još uvijek 0 zato što radimo ovu unutarnju petlju. Dakle, ova unutarnja petlja će sad postati 1. I sad ako to povećavamo
dovoljno puta. Samo tren. Ovo je zadnji, dakle neće doći do petog, nego će se sad vratiti na početak, sad će završiti ovu petlju i vratit će se ovdje i sad će se i povećati za 1 i on će biti 1, a ovo će biti 0 i ići će sve iz početka. Dakle, sve iz početka će ići. Radit će isti taj proces iz početka, samo će se i sad povećati za 1. I tako će raditi sve dok i ne dođe do 4, odnosno do 5. Dakle, sve dok i ne dođe do 4 će se ovo izvršavati i vrtiti tako. I na taj način ćemo proći kroz cijelu matricu. Taj proces je jako koristan, zato što su matrice jako korisne u matematici i u nečemu što je možda poznato većini vas, u igricama. Matrice se koriste za jako puno stvari u igricama i jako korisne. Na isti način kao što smo ovdje malo prije radili sa nizovima, možemo množiti svaki element, možemo i ovdje množiti svaki element, dakle matrica i j, puta jednako, isto tako matrica i j. Isti način. Kako ćemo ispisati tu matricu? Pa to je još jednostavnije u biti. Dakle, ispisat ćemo matricu na način da, u ovom slučaju ćemo copy-pastati jer smo ljeni, ali uglavnom, što treba je napraviti printf bez ovog and simbola, matrica i j, stavit ćemo ovdje da ima malo razmaka i onda ovdje, da bi to izgledalo kao matrica, samo stavimo novi red. To je sve. To je matrica. Na taj način će matrica zapravo se ispisati kako treba. Ako probamo pokrenuti, ako nisam nešto zezno, sad treba upisati ove 5 brojeva. 25 brojeva. I sad imamo matricu, evo kao što možete vidjeti, matrica koja se množi sama sa sobom. Dakle, svaki element se pomnoži sam sa sobom. Imamo 1 puta 1 je 1, 2 puta 2 je 4, 3 puta 3 je 9 i tako dalje. Imamo 9 puta 9 je 81. Ja se nadam da su matrice sada malo jasnije, nizovi također. Ako nešto nije jasno što se tiče ovoga, slobodno mi javite u komentarima, u poruci, kako god. Ja ću to pogledat i onda ću u sljedećem videu sutra pokušati to objasniti prije nego što krenem na funkcije. Jer stvarno ne želim da ovo nije jasno i pogotovo petlje i ifovi da nisu jasne, jer to je stvarno esencijalno i to stvarno trebate znati kako spada. Hvala što ste gledali i ovaj video.